Tujye kwakira umushumba. Ladies and gentlemen, amashyi cyane twakire umushumba. Nimuzagira ubwoba uranyumva iyo nsenga ciye bugufi. Uretse biratangaje kubona abantu bangana gutya bagejeje saa sita z'ijoro bategereje ububwa, ariko se nje ugiye kubuvuga ko simokaba. Amen. Berisa ngwino. Uzi umuntu ejo nashatse umuntu mwongana ndamubura. Sangungana na rompuwe yo mu mujyi. Nzimiriza amatara ubuke. Nyonya. Melissa rero yagize isabukuru. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ngamugarura amatara. Uretse kugenda. Erega ibitu warihebje turabizi. Reba akakantu kangana n'ukuntu ngana iyo bashiraho umutsima se. Imico y'abana iraje. Turagukunda kuko nta wundi ngazo ubikubwira. Turareka ko zari umuhungu twobeshera ngo azabubwira ko agukunda. Reka tubivugire mu ruhamega. Ndashimira na MTN zibivuga umuhungu wacuranga ari hera. Nazana. Baragucurangiye. Uyu muhungu ni wagucurangiye. Papa ufite akazi. Nikamuha ugira akazi. Oya. Wakundanye n'uyu ko nakari akazi. Ariko sa akazi ni urubanza. Gift yanje sinayizanye hano. Nashatse kukudodeshereza agakanzu. Mbona ntobona uburyo nkadodesha. Mfite irido mu nzu zuri fatura tubura uko bigira. Nyunyambanze mvuge. Turishimye cyane kugera aha ngaha. Dushimira n'abaterankunga barya bashizemo hariya. Dushimiye n'abashitsi baje barya baririmbye bose. Dushimiye n'abo baganirije. Imana ibaho umugisha. Gaeli ko ndagushimira pa ntumbira. Twarishimye cyane. Usare naragukunze. Ariko ngukundira ibintu bibiri. Kuko wankundiye abavandimwe. Wakunze Rigani. Ukunda na Mbonyi. Kuraseka iki? Umuntu bo mushimiwe akamaseka. Abo bantu babiri wankundiye nibyo byatumye ngukunda. Si bishiza ba? Sibo bonyine. Hari abandi bahungu ngo mukora niriya. Iriya mwabaga. Tuzadutinyaga kubavuga ko tutarajayo. Nabo bene wacu bambwiye kuri umuntu mwiza. Usare nifuje kuguha umurara. Jewe ndi umusita urarigeni n'umugorora Mbonyi n'umunyabjinji. Na n'umusama. Siko ba? Gahindi wanyu. Muhinda. Hako zo confidence muzikuraye. Nuko none nifuje kuguha umurara. Ari kibazo ba? Wowe muri yo yose wotora uwuhe?
umuraranti mwamenye ibyo ari byo mu Kinyarwanda, ikindi Gishinwa. Okay, reka ngusobanurire. Ni ukuvuga ngo turi abanyamurenge, ico ni icambere, siko kwiza? No, kamwe gaba bakire muza muhura n'abayobozi muzotuvugire. Ninde wagabanyije ibiciro by'urumogi? Bikaza no mu rubyiruko. Nakubwiye ngo turi abanyamurenge, ako mu banyamurenge tugiramo amafamiye. Ari byo nakubwiye njewe ndi umusita nturuka kwa Gasita ubwo. Tugira abagabo bitwa bamuhamiriza n'abandi. Nyunya. Bari geni baturuka kwa Kagorora. Abagorora bazashaka nko kumenya kuririmba. Barabizi. Noneho kwa Mbonye baturuka ahantu bita kwa Musama, nyine n'abasama. Abasama bo ikintu kibaranga bazagira ubwoba. Wari wabona konseri ya Mbonye y'ijoro se? Ntibikunda. Bagira ubwoba. Urumva rero tugira abantu benshi, wowe urahitamo hehe? Si tukugize umunyamurenge se ari kibazo? Uhisemo iwacu. Iwacu kintu kuyaranga nta 6 pack atubwira. Nawe se ntayo? Okay, ntayo. Okay, ubwo reka nkwandike. Abakirega ntibogenda gutya. Tanga umusanzu rero. Ndabesheba. Tanga umusanzu. Tugira imisanzu ga, urumva ari famille itagira imisanzu se? Ngaho uzane mbe nandika. Uratanga uwangahe? Mwimuvugira uratanga ratu wangahe? Ndacakoze se? Mbabeshe se? Ubu mbwiye ngo ntukemere si direct ubwo. Ahubwo abuhitamo igitutsi mutuka. Okay, ambwiye ko umusanzu ari butange ku kwezi ari 500. Gaye hari ikintu utazi? Oya, Gaye hari ikintu atazi. Azi ngo runo n'ugwenya. Nzogaruka gambivuga kuta baye wanje. Okay, ariko mwamvugiye turayagabana. Ese iyo mbacecekesheje nkazoya bima. Yego ma. Enzoya baha ndakibaza. Asandi cyane. Sinyira. Nuko Gaheri rero biragoye ko nzokubona uyu mwaka tugiye mutanga n'uyu mwaka. Rigende ngo ni uzamba. None se ko harimo n'ibirarane. Nabyo nzobimubaze. Ibirarane gutarishura. Wewe mpaye umurara imyaka 30 ninga yose umaze utanga umusanzu ndango nono uragerekaho n'amande. Ndakuba sawa. Okay, sintinda. Ariko se ari ndi gahunda ihari no bivuga buke. Kubona igihugu cafashwe. Nta kibanzuke neza. Nijwa ukwata amasite nta kibanza keneye. Narabigaye kubona inzu yawe wari yubatse hejuru y'izindi nzu. Jenkene ngo ihere hasi. Ndabeshe yeme. Nzishuza ndese. Nzishuza ariko uyu muhungu bambwiye ngo nibugize. Si we bambwiye. Wakoze gikosa. Ngwino hano nkwereke. Oya. Wese uri Gaheri we ngwino. Oya, just in case hoza kuba mikibazo. Ngwino hano pa. Ngwino dufotore pa.
ako Gael ibintu azokora. Uyu ni BG Switcher. Nzo umukobwa yatereta ndango yishwe na sida. Urahakanye nti tuziranye se mu bwana? Ariko ndavugaga mu bwana ukagira ngo turangana. Dufotore uyu gani wenzishuza. Uyifata useka kuko niza kwishuza uzorakara humura. Urarakara mwitangiro no mwiherezo. Uyu gani nk'ikizibiti. Niho twari gikapo. Kiri he papa? Abashaka kwiba mwibuyo. Ariko se reka nkubwira amakuru y'abagabo biwacu. Umugabo umwe wacu ubwo keraga winjiye mu muryango ni bazoza bakubaza uzoza umenya aho uvuga guhereye. Umugabo umwe wacu bita Munaba n'umusama. N'umwishwa w'abasegega. Yabyaye abana 4 b'abakobwa. Abyara kamwe k'agahungu gafite imyaka 2 intambara iraba. Aravuga ngo mu bana bose mfite akandi ko kazosigara kazonzanira bakazana yamaheka kakanda kubera pressure agaheka gacuritse. Arahunga ageze imbere agiye ugasimbiza agakora mu kanwa yamuvuga ati ya ntambara isize umwana nawe baye umukobwa we. Ndabeshe simbeshe abantu babaza babaga ni banyokorome neza abo naza mvuga yabo ni banyokorome. Reka gangaruke no ku makuru y'u Rwanda. Reka mbabwiye ntimuka ari reka mbaza nkubwire twebwe abanyamurengo kuntu ababyeyi bacu bameze batandukanye abanya azabwira umwana mu gitondo age nko mukaza akamubwira ngo papa ngo nuva ku ishuri ngo ndabona agiye ku kazi nguze ngo wambare inkweto za siporo twega ntazo tugira ngo wambare inkweto za siporo ngo nurangiza uje gufate baro ngo uje gukina nguze kare ngo ukore etide ngo urye woge ngo uryame kare. Kera ku bisorere hariye twebwe sinzi nimba ari freedom baduha sinzi nimba ari itegeko warning babashizeho. Aza kubwira baza baganya mu ijwi ryabo ngo data aza gusanga uhaye ukina nko mu jondo ngo data ngo ukomeze ukine mu jondo ngo numara uje kurira intebe udakarabye kasi ampaye amahoro yose kugira ngo nza ngenda nkare ngo abonye isukari hejuru y'akabati ukavuga ati yego mama ngo uyirigate yose ukazugira ngo bayigushingi worigataho rimwe gusa urushika ukaza wibuka n'abasaza utazi. Reka nkubwire mu minsi ishize ese ahantu utuye hano mu Rwanda i Kanombe turanye na Mercy yego gica ndamwubashe turanye n'abakire namwe santu mubaha birondo abakire se ho birondo ntago birizi irondo okay use ndasobanura irondo gutera hari abasirikare inyuma y'abasirikare abapolisi siko inyuma y'abapolisi Mana ushimwe ko ntavuze ikintu cyari kiri mu kanwa kuko ikintu henge kuvuga cyari kirimo gushumba inyoko cyari igitutsi kabisa ariko sinorwa wotukana muri abantu bangana gutya nukuvuga ngo nakubwiye nyuma y'abapolisi haba badaso bano bazambara imyenda y'icatsi uzubabona no nyuma ya daso haba abandi bazambara imyenda ya kaki nibo bita irondo. Muri buri rondo ntihoburamo umugabo witwa Papa Clarisse icocu cicarane nimba ari Papa Clarisse muziranye ari mu irondo noneho irondo ukuntu rimeze. Ejo ndi twahuye n'irondo muri quartier ari nijoro irondo gariza ryihama peta kuko ntayo babahaye. Imbere yanje hari umwana w'umukobwa n'abandi bahungu babiri nanje wa gatatu. Noneho duhuye twese bamadushira mu gikundi kimwe baravuga muzaniranga muntu turavuga ati yewe u Rwanda rugenda ijoro n'amanywa turinda tuzaniranga muntu turatwariranga muntu ziki urashidikanya ko tutari bose aragatoya muhagarara aho ngaho babahamagaye umukobwa
tuwe nk'aho umwari saa 8 z'ijoro buri hehe. Umukobwa aravuga ati afande nari ndyamye ntangira kuruka mpita nja kwa muganga. Oyo uri kumbesha basanze urwaye iki? Ngo basanzwe ntwite. Kumuje wese iyo yumvise umuntu utwita navuga ati wowe ndumva ikibazo cacoroshe uhagaze aho uragenda mu kanya. No naje wamantungura vuba ntazi ngo biravaye birajaye. Ntiworava he? Navuga nijoro umujanye kwa muganga kandi twari duhuriye aho kabisa. Bamabwira undi na vuba aravuga ngo bibagiwe amafaranga ngo nijoro bibashire kuja kwishura. Wanyuma abura ico avuga amaze ngo uvuye ngo nijoro amuteye inda. Afunza azira viole. Uitwa Didimani. Gaye dore ikibazo gatubwira. Ukugoya ngo ni umusitari. Uzupfa gushira imisatsi gutya gusa. Kera bakabara kwanditse. Wasohoye indirimbo. Nuko usukaho nizo wakunda. Ariko rero njereka mbabwira ikibazo kimwe muzamubwira. Nimuzoza ubona uri mubi uzusora indirimbo itagaragara. Kuko no kunda indirimbo ari kwisura sinyikunde. Siko biza bigenda. Hari umuntu wambwiye ngo yamuzaniye impano nawe ari he? Fungura impano none se turagira gute? Ako nukuri ko Imana ntababesha. Uyu bavuganye. Wewe washimuye umuntu ukamuha impano? Ndabimenya nisanga gushushanyije n'aya mabinga ndamenya ko ari wowe. Murona atari wese? Agariwe? Niwe? Okay, njega sinza nja kure. Umuntu yafashe umwanya we aragushushanyije. Muha igihembo. Niko biza bigenda. None se yataye umwanya wusa. Kora mu mufuka nimba ntawe ibyo birakureba. Koramo umuhe cyangwa ariko izi telefone zaragowe. Yizane telefone yawe. Yazimye. Oya yizane nta kibazo ndashaka kuyireba iyo telefone irimo amafaranga yazimye. Zana iyo telefone. No gufatira nabandi. Ni telefone. Papa genda wowe araza kugushaka aje kukwishura. Genda. Zunguza abashaka. Gaje kwicara nawe. Ese uko nimba bataziranye garuka pa. Yo. Wobikora guzi ngo ni imikino ariko genda uzu umugabo ushaka. Oh, bagushushanye. Ngwino hano turebe. Si wowe wihami ngwino ma. Ngwino ntakibazo. Wabesha oya ariko ntakibazo ngwino. No se we nahamagaye uramureka kuza ngangwe nusuhuza. Oya ntakibazo naze musuhuza. Akomana. Bonye impamvu Gaeli yavuye mu pasteur. Iki kibuno wewe ugikizanywa. Nsuhuza ma. Urasha bagushushanye? Wivugiraga. Gaje kwicara. Muzamubona mpagaze ariko mu mutima naguye kera kabisa. Murakoze cyane Imana ibabumugije. Iyi televiziyo uyifite mu kabari kawe cyangwa muri resitora yawe cyangwa muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri pusi yo hasi kuzamura 3 kugenda ukagira kuri 85 zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe ubukwe niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya niko karuke kora televiziyo nziza iyi ngiyi reka nyibise kwanzu irebe neza. Samsung 250.